Od powiązania drahy Šajkaž i autodrahy E75 transport pre Žďurčoveci nisto zväkšaný, okreme transport v kamionoch, ktorí nevšepočitujú predpisania i tak zahrožujú bezpečnosť decoch. Preto Sovid rodičoch osnovnej školy Jovan Jovanović Zmaj porúšal inicijatívu za postavljanje ležacích policajov na hlavnej dráhy kolo školy i predškolskej ustanovi, ale pre premenky u kategorizaciji državnih dráhoch a zostimi kompetentnih za ich otrimovanje už 2 roky hľadajú riešenie. Sovid rodičoch 2011 roku vymohu poslal javnomu podprijemstvu Rozvoj zo Žablju, oni ih unaprijameli na Republičnu direkciju za drahy, a drahy Srbiji odvitovali, že draha P122, ktorá prechodzi pre Žďurčov, u kompetenciji opštini. Sovid še prešloho roku znova obrácel ku javnomu podprijemstvu Rozvoj i službi za inspekcijni roboti i opštini Žabelj, ktorá ih posila do opštinskih službi za urbanizam, a oni znova do javnoho podprijemstva Rozvoj. S ostim problemom upoznati i predsjedatelj opštini i skupštini opštini Žabelj i všetky oni majú porozumenja za problem, ali rješenja njet. Preto Sovid rodičoh včera poslal pismo predsjedateljovi Republiki Srbiji, že bi jak nositelj akciji za bezpečnosť u transportu pomohnul u rješovanju toho problema.